حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل ادعوا الله الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ضرب الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
صلى الله عليه وسلم. اللهم آت دعوة تامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف درجة عالية رفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin jamaah salat Jumat Masjidul Ar-Rahman. Kami sampaikan maklumat dari pengurus sambil menyampaikan terima kepada para jemaah. Pada hari Jumat dengan tanggal 6 Oktober 2023 masih bertepatan tanggal 20 awal 1445 sebagai berikut. Yang pertama dimohon untuk memberikan syafaat atau barisan masing-masing atau lurus dan rapat melihat kanan kiri, saf yang masih kosong segera diisi, baik yang ada di dalam serani maupun yang ada di dalam masjid untuk kesempurnaan jamaah kita bersama. Bagi para jamaah yang memang mohon supaya dimatikan atau diaktifkan. Pada waktu menjemput jamaah haram berbicara. Sebagai maksudnya adalah orang Bapak Ibu Muhammad Ismail Famil Al-Hafid Khadim Bapak Dr. Haji Masudi Anan Amikes Mahadan Al-Ustaz Muhammad Berkosi. Selanjutnya pemohon sedekah melakukan amal pada Jumat yang lalu sebesar 7.093.000 dan 15.000 rupiah untuk perawatan dan kemaslahatan haji tahun ini. Semoga amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amalan saleh makbul dan mubarak inda Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya mohon akan membaca. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لقات أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصركم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang mulia ini izinkan kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berupaya optimal bahkan maksimal melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan takwa, sekali lagi, hanya dengan takwa kita akan diberikan jalan keluar dari segala macam persoalan yang menghimpit hidup kita, dan kita akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Pada khutbah ini izinkan kami menyampaikan materi khutbah perihal berobat dengan bersedekah. Kita seringkali mendengar cerita banyak sekali pasien-pasien yang begitu lama berobat, bertahun-tahun tidak sembuh. Kemudian mereka bersedekah dan Allah memberikan kesembuhan. Banyak sekali cerita. Saya sendiri di rumah sakit, begitu banyak cerita orang-orang yang dirawat di rumah sakit cukup lama tidak sembuh, kemudian berupaya dengan bersedekah dan Allah memberikan kesembuhan. Hadirin rahimakumullah, banyak hadis dari Rasul yang memberikan informasi kepada kita bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit.
Dan kita dianjurkan mengobati orang-orang yang sakit dengan bersedekah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu maradakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Dalam hadis lain, hadis sahih muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffir as-siyam was-salat was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Yang kira-kira terjemahan bebasnya, ujian, segala ujian yang menimpa seseorang, termasuk dalamnya adalah ujian sakit, baik pada keluarga, harta, jiwa, anak, dan tetangga, bisa dihapus dengan sholat, puasa, sedekah, dan amal ma'ruf nahi munkar. Hadirin rahimakumullah, mungkin muncul pertanyaan pada diri kita, benarkah bahwa sedekah itu bisa dijadikan obat atau bisa menyembuhkan penyakit? Hadirin rahimakumullah, yang jelas bagi seorang yang beriman, kita harus percaya 100% terhadap hadis di atas. Sebab hadis di atas, hadis yang pertama adalah hadis yang telah dihasankan oleh para imam ahli hadis, dan bahkan hadis yang kedua adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau dalam tataran ilmu hadis, hadis yang diriwayatkan oleh dua imam ini adalah hadis yang kesahihannya tertinggi, muttafaqun alaih, sehingga kita bisa dijadikan sebagai hujjah yang kuat. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana logikanya kok sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Lontaran pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan untuk sebuah hadis perihal mendapatkan rizki dari bersedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Istanzilur rizqa bis-shadaqah." Carilah rizki dengan cara bersedekah. Sekilas hadis ini paradok, bertentangan, dan membingungkan. Mana mungkin kita disuruh mencari rezeki dengan bersedekah? Bukannya sebaliknya, bersedekah justru mengurangi rezeki. Hadirin rahimakumullah, ini kalau kita menggunakan logika materialistik. Tetapi lain kalau kita menggunakan logika orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, semua rizki adalah dari Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Dan orang yang beriman yakin dengan firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Hadirin rahimakumullah, terkait dengan berdoa dengan sedekah, sebagai seorang yang beriman sangatlah mudah dipahami. Orang yang beriman percaya betul bahwa segala sesuatu semuanya berasal dari Allah, kepunyaan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Penyakit yang memberi adalah Allah,
Jika Allah berkehendak untuk memberikan kesembuhan, cukup bagi Allah dengan bersabda kun fayakun, jadilah, maka sesuatu akan terjadi. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan besarnya, ketika kita sakit apakah cukup dengan bersedekah? Tentu tidak cukup hanya dengan bersedekah. Kita wajib juga berobat kepada ahlinya, kepada para dokter atau para ahli kesehatan yang lain. Itu pun juga perintah yang diperintahkan oleh kita semua, kepada kita semua. Ketika kita sakit, kita hendaklah berobat kepada para ahli di bidangnya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya? Tiap-tiapnya supaya penyakit yang kita derita ini bisa disembuhkan dengan bersedekah. Ada 3 kiat. Yang pertama, hendaklah kita niatkan bersedekah itu semata-mata untuk Allah demi mengharapkan kesembuhan. Apakah boleh bersedekah untuk mengharap kesembuhan? Jawabannya boleh. Sebab Allah sendiri yang memerintahkan kita lewat Rasulullah dengan sabdanya, "Dawu maradakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit dengan bersedekah. Tentunya harus dilandasi dengan landasan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di samping pertama berharap berroja pada Allah akan kesembuhan, yang kedua, hendaklah sedekah dengan harta yang paling berharga dan banyak, tentu sesuai dengan kemampuan. Kalau dalam berobat di medis dengan menggunakan obat ada istilah overdosis atau berlebihan, tetapi kalau berobat dengan bersedekah tidak ada overdosis. Justru semakin banyak dan semakin berharga akan semakin berjalan dan semakin manjur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita bersedekah hendaklah kita berprasangka yang baik dan yakin bahwa sedekah mampu menyembuhkan penyakit. Prasangka dan keyakinan ini sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kesembuhan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu kedokteran bahwa keyakinan adalah bagian dari penyembuhan. Prinsip ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah, sebuah hadis qudsi. Rasulullah bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku, Allah, sesuai dengan prasangka hamba-Ku terhadapku. Jika kita berprasangka yakin sembuh, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, terlepas dari itu semua, orang yang bersedekah tidak akan pernah rugi. Seandainya Allah belum memberikan kesembuhan, tetap sedekah itu terhitung sebagai amal jariah kita, amal
yang tidak akan pernah putus ila yaumil akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang gemar bersedekah dan senantiasa diberi kesehatan, baik sehat jasmani dan sehat rohani. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعدل وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جميع أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوفكم فإن أسود الصفوف من دم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.